Ye, Made. ye. Tumben iki pangke. Kelijan nih. Kisah Pak kalian lagi nyetor busung dik ya. Bayar? Ye, nggih biasa. Ye, Pak Wirek. Lanya. Iki kabarnya? Kena titiang, Pak. Lagi Kene teh jalan lurung di muka omahnya nih. nggih jati dumone niku wonten calon, napi anggota, napi niku niki adeng-adeng niku kenten. Ke kijanya jadi nih. Jenenge Pak Klian titiang lagi nyetor busung. Sing ada Pak Lian. Ada sune, Pak. Wah, udah keling gitu. Ijo kalian kampanye apa kengken? Ku di pangtiang maksud saya Ibu Klian. Tados. Tados niku. Kene nya. Napi? Yang ada rezeki lebih. Untung mana do depan ini. Niki, tolong pedalam kene nik liwat itu benyek jalan kene hujan-hujan sadu kene pasang banjir. Nih ada bedik. Jadi kengkennya bet nanya di itu. Banyak kengken jalan-jalan pang kedas, pang mau paping nyane. Paping nyane ada interblok paping ada nih. Nggih. Do telepon. Nih pipis bang pipis pang paping niki. Niki wonten dukun niki anggota calon napi kenten ateng kocap niki kenten dan uning yang kengken kali niku nuwun. Macam dalam nih liwat ini nih. Nggih kadang becek niki mriku di tiang amben waktu montor. Nggih. Niki tak kene. Iya, tuh pedalam. Nah, Gimana nggih? kita nih ada pipis, ada pipis Udah lebih. niku hitung dulu nyenan tiang mulai ini. Teh ada. Nah, bagian renta niki 19 juta. 19 juta kene. Nggih. Aduh mugi bermanfaat sareng semeton tamu rezeki wenten nggih. Pak Kapio inggih. Nggih, campung ada rezeki lebih kana. Banyak luang jalan iki. Baca dumun. Nggih. Jalan Bang Luang nggih, Bang Luang nggih. Nggih nggih semuanya Pang Rajang Rayu Slamet Pak Wira nggih. Nah, namun. Nggih nggih. Yuk. Ye, Pak Ian. Foto korek. Mati rokon tiangan iku. Kok. Jene. Tumben tiang ne Pak Klian wau niku makte busung. Makte bantuan Pak Wira wau makte bantuan niku jina. Kenten. Bantuan apa tuh? Niki angin kenten tapi ada lakar masang paping kocap di interblok lara paping niki pedalem bajang-bajangnya makte motor, sepeda jenis niki hujan becek riki. Kenten Tanggoang. Pang bagi rata, sedikit bagi sedikit. Ini kawang abdi maju. kenten sampun niki anu bes nyala-nyala kene niku Pak. Papinya. Ah, gang ini itu paman masih papi. Kenten yang ngerti kadang nang bantuan driki dumun, mare driki dumun. Kapet mang bantuan. Kenten uang pribadi kocap niku na. Abian minap napi. Oh, malih boleh. Tiang niki cenah napi sih. Kalian mang masih untuk lingkungan ini. Kenten. Tawang. Ada man. Angin yang beli rokok napi niki. Nah, turun itu mungkin caranya pang masih papi masih. Iji nyandang niki ameter ternyandang niki. Dipin emang. Tanggung gati. Bantuan napi satu sangen napi niki. Semen ternyandang, napi ternyandang, rokok wau nyandang niki.